Always do it on my own, so I gotta get through it. And the Baik, selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Buntu Pema, Kecamatan Suryo, sedang menghadiri turnamen sepak bola tarkam antar desa yang diselenggarakan oleh mahasiswa di Kecamatan Suryo. Jadi seperti inilah suasana dari penonton yang sedang menyaksikan para pertandingan sepak bola. stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah, always do it on my own, so I gotta Benar, seperti ini keseruan dari sepak bola tarkam ini yang dilaksanakan di Dusun Buntu Pema, Kecamatan Desa Desa Buntu Pema, Kecamatan Suryo, Kabupaten Ngereka. Oke, cukup sekian laporan dari saya Tribuners. Di tempat yang berbeda kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.